Znači ja sam stavio ovdje mast, možete ulje, mada sam poslije pomešao malo i mast i ulje. Naravno mast otupite mikrotalastom i zagrete, preklepate do sredine, jednu stranu, preklepate do sredine, drugu stranu, lijepo. Opet malo nauljite i namastite, ako želite. Ako ćete onu četničku, naravno, onda ide puno masti, da curi iz bradu, tako. Opet preklepamo, malo da spljeskamo, ne mnogo, krećemo drugu stranu, ne znam zašto to sve, jer kada žena kaže okreće drugu stranu. Ajde. Krećemo dalje. Pola kilograma sitnog, starog sira, 2 jaja. Možete čašu jogurta, možete malo kisele, kako sprema. Ako sir nije slan, naravno dodajte malo soli. Sporedite, krećemo pravimo trugliće. Znači nežno, ne pritiskajte. Tako, idemo opet truglić. Tako. Idemo dalje. I ovo ide ovdje. Evo jedan truglić. Ćemo ispeći. Biće super. Sad kad ste već napravili to, uvijek ostavite malo, znači od onoga mese. Sipajte malo mlijeka. Lijepo tu mučkajte, malo pomiješajte. Da. Soji. Onako da lijepo mučkajte. Iskoristimo za premazivanje. Znači to ćemo. Iskoristimo da lijepo premažemo ovako naše trubiće. Malo mlijeka, sira. Rerun smo uključili. Oni donji grejač na 180 ili možete ventilator na 150, ali u ovom slučaju, mada ja koristim više ventilator, u ovom slučaju ćemo ovako, znači, spremati naše trubiće. Evo, gledaj, meni je ovo prvi put sam gledati. Ne gledajte mi geometriju, molim vas. Evo. Više sreće drugi put. Kad kažu, prvi mačić će se u vodu baciti, pa neće mi baciti. Bacit ćemo ih u stopačići. Paješćemo ih. Vjerujem da će deca samo uživati, moje ćerkice. A i supruga, što da ne. Tako, kad smo gotovi, premazali lepo, ako imate susama, even better. Znači, onda možete i susam staviti. Tako, sad idemo u šporet na 180 kad se zagreo. Vidimo se posle.